kajing bot dien ke Green Tech Foundation ke badang sudap banjurep bat kawai kajing tei ke balatei halor kawa tang sneang ke badan halat mukra hakasita regu jemang arja arpusau kala lech ke office jong executive engineer ke PWD roads ke badan habarek ban pan jing pensai ke ai ke baki don kajing tip ke Green Tech Foundation hak arpunyau terik yoyong arja arpusau hak jing let jurep ya kate kajing tei kala pentip baka sibenta jong kate kajing tei kala pen kenya ki kendon an ke water bodies preservation and conservation guidelines arja arpulai ya ke bakala dep ban paru da kasiti sya ke Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB bat kumjuru sya ke Shillong Municipal Board SMB badai ban pen prano mardor ya kate kajing tei hak jengi kendo bat u executive engineer ke PWD uba JP Marbanyang nakal yang ke Green Tech Foundation kala lech ban pan jing pensai bat ke jing tip ke baki don baya ke tege jing tei lamang pisa lingba ke Public Works Department PWD roads habakran sikilat pathai kubor hadin ke jingwani kendo uba HBN nonglang ulaong bala yo jing tip bala pentrai ke tege jing tei namar ke building ke badan marjan ke don kam jing kieng ya ke bawla penpa bakum keseng kam priang hak nongrem bat ke jing kam tra ya ke wa ula dawaru bariban penpra mardori ketika jingtai kaban nakal yang u executive engineer ula kular ban le Henry ke kenhon kan hapan phaswa dak jingtho katai ke jingtrai hangtai menta kadai bala sanction daka PWD road bat ya katang confirm nilai kendu ru bat ki official nang ni ngaku an bu jingkeli pa hakanu kanungrim ki sanction ya ki jingtrai bantapi kiwa lada piong ba katu ke building badan hong tu hajan kadon kam ya ke jingking ngiru ngi pensulur ba ya ke jingking pihapan sana namar balai kidon kam ta bandrung ban mi ubreu kidon kam bandrung ban mi kali henrai ba pintap silentar jong kawa ban ong pan penteluj ya katu ke area tapi kiwa amkra tapi ki serpi tap ya ki wi waru ban teluj hila ase ban kam trai ya kiwa hakano kanung rim ba hila ban kam trai kiwa jadi lawar jong kata kanung rim ngilak keren dak basyai bat ki official nang ni menta ba ya kata ge jing trai pide ban pen prabit marto bat ya kata hilak pedia ngila yu jing tip ba halor jong kata hedin ba nakaliang jong ngila shim kata issue kala don ke inspection nakaliang jong ka Meghalaya State Pollution Control Board nakaliang ka SMB bat nakaliang ka PWD road nang ni dia hadin bang ngila yu jing tip ba kadai nang ni kuma oi ping lawan kendu marmar mat katai ga jing try mentang ong EP kadai ke sanction kepada kikror mo bat kadai jing try ke bala sanction bantap ya kawahana nakaliang jong ke Green Tech Foundation ngi wa ban pak ani kubor pa dalileiru wat persyang bantap ya kiwa kamdai ke private property wat ka government ru ngi kwa banong pimla ada bantap ya kawa pimla bantap ya kawa am tu kalau don ru ka jingkran nang ni nang tai gi boong bahana kilabun de gi jing trai hasor silong mentagi batapi kiwa wat pensulur bat ini gi bas sedang kumi ini kam subah sange nomor dor nagaling jong Green Tech Foundation ngiyang ka nongrem nomor balai ka standing order passed by Honorable Meghalaya High Court in Osomoto 10 of 2019 kumang ladap kran ngi si ladap ka Meghalaya Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines 2023 ka section 3 clause A clause B kalapan kenya kita ladapin page bhalai kalapan kenya wadi gini solid waste management rule 2016 ya construction and demolition waste management rule 2016 wadi gini ki water prevention and control of pollution 1974 ya gini ki environment protection act 1986 tigi bobon bahagi egi balapan kenya tai nah lor jong kata kanong remba watkam bakani ka jing trai kadai jong ka department watkam kani jing trai jong kadai jong ka private ni jong no jong sobha prano mardor kadai jing trai i tangga tu jing king lada u trai udon kam bandrung banmi ya katai ka hak katai jaka katu jing king ngimdon problem ngimdon issue henry bantap ya kawa am tu minum sya nakaliang pat jong Steve engineer no habay dewani wa aktin akular kum no ipi nakaliang jong laong bay tumni ai gat official eta nakaliang jongi kin pen prabit mardor ya kadai ya kabadai ban pen pra badi ka jingking gumal laong nakaliang jongi rung accept pan nakaliang jong kiru ki agri manghaban i nomor katu ko building ka trailan no kata ka jing pen pra kan sedang ya kata ngim patip nomor ba nakaliang jong Green Tech ngin pha swa ka jingtho officially ngin address sya cheki nomor kadai ka department ba sanction ya katu ka project de ngin sabut din mat ka kubor ko kadu kolong ba wat penlong ya kiwa kum ki jakasimat bat nginum ai lat giru kate jing trai ban ya chama hadin bangi la pha ik tu stimo
Kalau don ka joint inspection, na kaliang ka Meghalaya State Pollution Control Board, na kaliang ka Shillong Municipal Board, pat na kaliang ka PWD road nang ni. Tiada halor jong katu ka complain ke bangi ngipak ka sa don kata ka joint inspection ang tay, bat ni sa tip, bat ka sa pau pat hero, bakan ni ka jing teri ka de jong no. Tinggi ngim tip mano ba sanction ya tay project ndri hadin jong atangi tip bakadai jong PWD, ngiwan marmar ke. Bangi ong iki ba ngimla ban pedang ya tay jong. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.